Pozdrav svima ljudi, ja sam Dobrošapa i dobrodošli na video na ovom kanalu. Danas snimamo da li je Super Saiyan Rage forma jaka kao Super Saiyan Blue forma. Ako ste novi na kanalu i želite pozdrav u sljedećem videu, sve što trebate napraviti je subscribe se na kanal, lajkajte video i u komentaru napisati hashtag jesam. A sada krenimo u video. Super Saiyan Rage. Veoma misteriozna forma koja se pojavila u 61. epizodi Dragon Ball Super serijala. Forma o kojoj ne znamo mnogo, ali vrijedi pričati o njoj. Ali sada vas vjerovatno zanima, da li ta forma može varirati sa veoma jakom Super Saiyan Blue formom? Znamo ko je Goku Black. Zašto ga spominjamo ovdje? Zato što je veoma bitan dio ove teme. Znamo da je Goku Black imao formu pod imenom Super Saiyan Rose. Trunks kada je ušao u svoju Rage formu mogao je varirati Goku Blacka sa Rose formom. A Rose forma od Blacka je Super Saiyan Blue verzija Gokua, ali samo što je vlasnik, tako je za masu, on se rodio sa God Kijem, pa to daje ružičastu boju samoj formi. U tome smo dokazali da ipak Rage forma može doseći nivo snage nekog sa God Kijem, iako sama forma ne posjeduje God Ki. A šta je Super Saiyan Rage zapravo? To je pojačana verzija Super Saiyan 2 forme sa zlatnom aurom koja izgleda kao od Super Saiyan 3 forme i unutarnjom aurom sličnom kao kod Super Saiyan Blue forme. Naravno, ne možemo uspoređivati Goku Super Saiyan Blue i Trunksa Super Saiyan Rage jer je njihova razlika u snazi ogromna. Ali možemo usporediti nivo snage Trunksa sa tom formom i nekog karaktera kao Goku Black sa Rose formom. Šta mislite? Da li se slažete? Napišite u komentarima. A mi se vidimo u sljedećem videu.